Ruku augite ati thirikari ya Kenya Kwanza ina mivango ya gukiriria icigo mbunge iria ciavanire ta kwa indiganiru. Akiorota imwe ya icigo ino ta mbere iria ikuite tabarira cia thirikari ta ndamu ya Seven Forks. Augite kwina mivango mingi ya thirikari. Imwe ya mivango eno eta gwikira mai maria mevoketwe gutumira kiwango kia bilioni 2 kuria milioni 600 ni mbeca niguo kwambiriria muvango uyu. Ovo augite ati kiwango kia bururi thirikari ni ivotete gukorwa yandikite arimu 76,000 gwa kavinda ka miaka 2 iria ivitukite na arimu enge 24,000 ni magukorwa mavetwe wira mweri wa Disemba utakinyite. Atongoria engi aria marai kanithari makenyita mbaru miario ya Ruku ni maugite ati kwina vata wa atongoria aria mathuritwe gukorwa maina thayu na urumwe na makauga ni makunyita mbaru mivango ya thirikari. As a nation, as a country, sisi kama watu ya Mbere, watu ya Embu County, watu ya Tharaka Nithi County, watu ya Meru County, tunataka amani. Mundu mugi akamaga ng'ombe iria ina iria kana iria tari akamaga iria ina iria kana iria kage iria thaisi niguo tugwika niguo twikite na mutongoria witu tugaikara thiini wa thirikari. Mundu ni auge uria thirikari itekete yo ni haki no maundu macio mange mothe ni twambe twirore tugicoka kurota uria ungi niguo kana tiguo. Ngerivotera Inooro TV mbetagwa Mary Wanjiku wa Wanja.